lamig na napoy. Kylie, kumusta Kylie? Okay ka lang? Sabi di kagsasao, kumul ka ya. Pakante manok. Shoo! Shh! Guys, dito manok ko ni manok. Eta American Bulldog DJ Puraw. Deta Shih Tzu Jamesa. Pasti kita yang buat digit jay. Babasit dang. Dadak ko tataping ngardo. Pakanak lang guys. Malat ako Kylie. Kylie. Malat ako kang ganun na. Mais guys, magpapigsa. Pagpigsa tamanok po, nadamais na. Bakal pa. Kamat, ganun man na. Guys, kaldero pa pagpinggalan da. Charot lang. Pag-imiksak lang. Gusto yung nagpakan yung manok guys. Rakobam! Sa musubwan. Kaya Bulldog dito eh guys. Nakakarkar dito. Iswip-sipin. Kamarat tanong ni. Ikan. Takot. Ikan na. Ikan. Ikan, mas pasang. Yung matukat kasabaan mi guys ni. Oh, kasabaan. Ni tapig kaluban deh kembangkan bagas gayang awan di jagat dokula ta guys madam ML degen basa dang syaklat may tuloy kay kastami daily routine ko ito guys nagpakante manok bigat aldo kay Rabi pas-pasaw ah. Yung pagpangananda ni guys. Oh, tapos mo rin guys. Ay, nag-look mag-ti camera. Ay, nag-look mag-ti camera ay. Nag-look mag-ti camera, nag-look mag-ti personal. Chuk chuk. Betul guys. Aduh. Lamang kayo. Kailan dasot kutsara guys. Maan ka na. Bigyan babayin pala mata German dog ni. German dog nga manok.
Kylie, gusto mo kaldero? Ganun pa lang ito. Ikakutsara ta. Guys. Sige to, iti kutsara te manok mi. Oh. Kita nyo met. Kutsara da. Oh, dit. Oh, isra. Guys, ne. Kutsara te manok mi dito. Iti na pagsuka tama no. Kutsara eh. Ta. Ganun ba kaldero? Guys, bye. Damdawa din. 1 hour later. Seconds later. Guys, mga nakon. Jollibee, favorite. Apa? Inutok dito guys. Nag-adat ko. Oh. Kalak no tayo park. Leg park na ta dito. Iwan nung Tel Park. Alam nyo man guys. Tel nga ta. Nag-arat guys. Nag-crunchy dito ice siga. Nag-crunchy ice siga. Nag-crunchy dito talaga ice. Nag-crunchy. Kayat ko ito guys. 1 bill pala dito Ngom. May sa kaldero ka na. Nag-arat talaga guys. Naarat talaga yung puklan nga adat. Awanan guys. Naklamat inapoy ko. Bye. 12 seconds later. Guys, 1 cup lang. Whew. Oh. Kita yung met. Isla burger lang kita na. Mangantay pa guys. Kawan jagat baktat ta kami nga duwa. Na kaming tournament at ML Jimesa. Tapos Jimesa ka taman nagbasa. The next vlog adalan to man Oops. Master.
Kasi malang pumaya ako. Pagtikok tagrindi na. Mas mat gaya. Ano? Ang ganda ya. Ano best friend? Nangangkan? 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 At sinindam? Ha? At sinindam? Awan. Parang katimot kami na. Hindi eh. Pambigat ko ito guys. Pambigat. Apa ang kagumi? Awan nga rin. Dapat na nagbasa. Pangpangan ko. Sinindam nga rin. Nanak sa ka. Dapat ilo amang. Kama nga na. Basta ito no. Awan. Tsak ko ni kat tibres. Oh. Namit ka legpar. Apa ni Mang Christian? Ito pa nag-ML. Best friend, parang ka man. Hello ka man, best friend. Kita. Medyo man nagbabay hindi ito best friend ko. Kabing pa eh. Mataw mo, 21 na yan. Yan ang mat. At 12 lang. Na? At 12. Ang may klase ya. Cover 5. Ah, po, takman pala maganda tigas din. Naukisan nga bagas. Nag-workout na, damdama guys, kat arot na kang kumanon. Basta vlog mag na. Sige guys, bye! Kaya to. Oh. Guys, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And kita mo ko J Bell. Mating-tingo. Tap na updated ka na yung TV videos me. Ang matan. Ilocano kami. Sige, bye!